Gasa iti biag. Lakay, awan bagas tayon. Lugaw ka di manan ti kanan dagiti ubing. Kasusweldo mat. Ingka gumatangan iti bagas. Ay, lakay, tumakder ka di tani, malumon. Mabisinan dagiti ubing. Ay, saan dan tumanan amangan amaturog? Buisit ka! Sumardan ka man, pabuksitan ka na eh. Unay kamutan. Apay matan nakas ka ter aramidam. Makauma ka! Makamalas! Apay nga impalubos mo, alayat-layatan na kamutan ni Emerson. Marwamon iti kasdengar aramidan na kan ka. Tinungpal ko mo't ti balakad yun, nanang. Nasayahat mo't ti panakisaukan ko, ana. Imbagak laang no anya dagiti kasapulan mi. Hanggang nakaungat kanya. Binugkawan na. Kan linayat-layatan nakmutun. Bayam, takasaritak. Sana mabalinday jay ngar aramidan na kan ka. Umutang pala ko maitibagasyon, nanang. Awan nga min na talaga ti inyawat na asweldo na. Awan na talaga ti kanon mi. Ikan kalatan iti kagudwa ka ban abagas. Adda ka di sidaan niyo? Awan nga ron, nanang. Ikan ka iti paggatang mo. Igatang nga matan dagiti apok iti tinapay da. Agyamanak, nanang. Kat napanananday jay nga Emerson. Napanmanan ka dagiti babarkada na. Ay, ijay, ti pakaibusan ti kwarta na. Kasusweldok ita. Iso asyak ti agpainom. Dayta ati mayata ka doa. Uray pulutan. Siyak ti makaammo agumatang. Ngam manya jay sister yang. Adda ka no linayatam pare. Ah? Ni misis ko man. Sumanauntumat kami. Ayo, naikamutan pare. Di ka lamasyan ka ni misis mo. Kit nagkutong. Pare, jak kayat tikas jay asumanao. Mala, agiinom tayo nga rodain. Kaya nag-istorya tayo. Nausawan ka ka din, Emerson. Kaya't ka kasarita, maipapan iti inaramid mo iti asawam. Apay alinayat-layat hamatan. Daw-dawatan na kalang iti kwarta nga igatang na iti kanan niyo. Oh, apay adi ka agsasao. Kasarasarita ka. Sumungbat ka kuma. Pimanawan nga wampay sa una. Kanakan, nasken nga iyapura tayaw nga aramiden da ito'y abalay. Tayo so ti imbaga dya makinkukwa. Sumangpet ka nung amin, nagiti anak na manipod Amerika. Emerson, mangmangagnak, siya kaon ti mang siminto iti baba, mangayab kan tulatan iti kaduam. Ay, jak amo no umul da ito'y atao. Tangid matlata, tangid ka dagiti bagbagak. Mabain nga tayang agsaw. Naawatan na nga ta, dagiti imbagak ken kuana. Ang ginom tayo lata. Ala, umay kayo. At na istorya matamdama. Anya dahi nga istorya pare. Jay man babae, ijay pang panganan mi akarinderya. Kida-kidayan na kidain. Ay, kat kursunada na ka. Napintas siya. Ang mga mano iso dahi ta, jay babae amang kid-kid dahi mutlaang kanyak. No mapanak mangal daw jay, pare. Ay naglukon. Amin tayo amangan ijay. Kida-kidayan na. Ay, kat laki di ah. Ngam, ala, aginom tayo kidain, pare. Nabartag ka man na nagawid. Tap nga mom, awan ka nan dagiti ubing. Hanggang napangkapay na ginom. Anyat klasim nga ama.
Ngam nga aramidan, tilayatan nak. Ngam di mo mat aramidan ti responsibilidad mo akas ama ken asawa. Oh, Oh, apay adi ka agsao. Kastala ka din ti aramida. Imay nagpakada dagiti apokok. Apay, sa dino ti papanan niyo? Agawid kami pa lang ijayan dagiti naganak ko, nanang. Pumanaw kayon? Ijay kami pa lang. Imbag ijay, taada dagiti kakabsat ko at tumulong kanya. Sumurutak to kanu kanimanang kung aglako-lako. Tapno mabiyag ko dagiti anak ko. Awanan ti kadwa ni Emerson di tabalayaw. Bareng makaamiris, no panawan mi pailaeng, nanang. Ay, basol ni Emerson da itoy. Namin adumatan nga inikak iti gundaway, tapno agbalbaliw. Maawatan ka, anak ko. Dumakdakkel nga mi dagiti ubing, nanang. Kat umadadumat ti pagkasapulan da. No jak aggunay, kasano ang makaadal da. Ay, unay kamutan Emerson. Pirmi anakig tutak. Kalaat ngumutlatan alinukatan tiri daw. Nay, saan mo mag-ibarsak na gitagamit ko Anyaya ti pagkaskas taam. Nuti ka sumardan nga agbuong. Ayabak na gititano. Sumardan kan kunak. pinanawan dakti pamilya. Ni bakit mo kan dagiti anak mo, pare? Pimanaw da, dagiti awanan bain. Amangan man na pandalang nagpakasyon, pare. Kunada siguro amapan ko idaalaan. Saan ko nga aramidan da ita? Api manaw da, asaan da nagpakpakadagin ka? Diyan mo, buwisit da ya babae. No nauman kanyak, naumaak matenhen kuana. Emerson, naladaw ka matasimbang pag. Kanay, ado tinaskin alipasin tayo ita. Ay, nay, nabartag kan sa pailaan. Amo matadyak kaya ta sumrek na kiti karpinteraw anabartag. Agsaw kamot kas kamot la umul na kasarsarita. Nay, kaslasaan ka makasaw. Agtal na ka man! Makauma ka si Kalakay. Sumanao ka! Makabuisit ka! Kumusta ngay ti panagtrabaho ni Emerson, Manong? Dahil tanga raw, ti umay ko kumaibagakan ka. Tadyak na gustuan ti inaramid na kanyak. Ha? Anya ti inaramid na? Ibagbagak matlaan ken ko na. Amay pare, tinaladaw a sumrag. Kanyak kayat na nagiti trabahador ka o kat nabarte ka sumrag. Saan nga tagtagare? Ngamit imbaga ka sumungbat kumamat ay kat binukawan na kitday. Ay, kasjay na nga rod, dayjay nga anak ko, Manong. Uray siyak, no adadamdamagakan kwa na. Di nakayat asungbatan. Uray no kasarsaritak. Saan nga agsasao? Kasla umal dayjay ka anak mo. Imay nagwala dito'y balay. Isu anabuong dagita tawa. Nay, apay akasta ti aramid na. Pimanaw nga men, dagiti agi inana. Ay, problemado nga rod ano kasta. Mawatak mat, di asawa na. Tasaan mat nga rod amang tad, iti kwarta nga igatang da iti kananda. Uray ibaga ni bakat na amang tad, bumugkaw santo pumanaw. Da italang ti sauna, Manong. Ababa, ngam binubugkaw. Ay, kasano asaan da apanawan no kasta? Dagiti babarkada na, ti pangigas-gastusan namat kami, iti sweldo na. No amukla kumakas na ti arabid na, sakla kuman amis mo ti mangitad kinimisis na ti sweldo na. Ay na, no amukla kuma. Emerson Baraw,
Apay ajak mo't makitkitan ni misis mo, kanda giti anak mo. Apay, nagbakasyon da. Na, apay ngay alinabsan nakmatlatan. Kaslaawan nangag na. Di nakpay tinalyaw. Nagdamagaklaang mat. Dakas nga tajay sinaludsod ko. Muna ako na mga nanang. Tama pa nakagtrabaho. Apay, anya tinapasama kin ni Emerson anak ko. Saan mo tin nga agsasao no kasarsarita? Kitkasta na mo na dyan tao, nanang. Damdamagaklaang no apay adya akong makitkita ni misis na kanda giti anak da. Di nakman la sinungbatan. Kasla umol. Umul at talaga dahil dyan tao no saan na nakainom. Angam no nakainom iti arak. Nalaing nga umistorya. Ngam ayan nga iti pamilya na. Pinanawan da tasaan mo ta responsable padri di pamilya. Bisinin naman di pamilya na. Ay sus. Nasaysaya at lako mga ruden anagbalin nga umol. No sana mabardag, matay ti pa nagsasauna. Puro dakais. Puro binubugkaw, ti pa nagsasauna. Oray ka ni nanang na, bugkawan na. Ang da kayo abarkada na nga iti kasarsaritan na. Ay good, istoryahin na mo't amin. Nasingpahit no da kami ti kasarsarita, kadwa na, nanang. Ay, mala. Mangan kakit din, tamapan ka ag trabaho. Jak amo no anya tinapasama kin ni Emerson. Tano kasaritam, saan nga agsasaw? Ay, kasta na, kumare. Apay nga'y anagbalin mo't na kasta. Ay, jak man mo. No nakainom ka no, kat nalaing mo't nga umistorya. Ay, so, mati ko na dagiti barkada na. Adda nga ta problema ken kuana. Ay, naungat, mare. Saan na akayat asuportaran ti pamilya na? Iso a pinanawan da. Pudno gayam a pinanawan dan. Nasingpag ti asawa na. Manakaawat kan naanos. Saan na lang nga maanusan ti ugali ti asawa na. Kat kasano nga rod itan ni Emerson. Kaya't kung nga rod akasarita. Tapno agbalbaliwan. Tapno agsublikan kwa na ti pamilya na. Ay kat aramidem amare, bareng denggan na ka. No maminsan, jak mo, no dengdenggan na ti ibagbagak no saan. Tadayjay nga raw, saan nga agtagtagare. Kasano ang maibaga na ti kayat na nga ibaga, no saan mo't ngagsasao. Dayta nga raw, ti parikot ko ita. Gaputo nagbalin mata na kaslaumal. Saan mo tayo na sumsumrek ni Emerson iti trabaho na? Kunak man no sumsumrak manong. Manun nga aldaw nga impapayap ka o kadagiti kakadwa na. Ayun, saan da mo ta maayapan? Ay, jak amaw no sa dino ti pagaw-awidan na. Jak amaw no sa dino ti pagaw-awidan na. Tawan sa mo ti tabalayda. Ay, nasayang no itid ka iti sabali di posisyon na. Katamok mo da kasapulan na ti trabaho. Ala, baya manong. Sa pulak takasaritak. Nas ka na sumrek iti trabaho na. Nagrigat itatagbiro kiti trabaho. Amangan kitimat no napan na sinukon dagiti agiinana. Ay, kat nasaya at ano kasta? Ala, ibagam tulat nga ruden ken kuana nga umay ag trabaho. Nanang, mayat ti trabaho kita. Para lako ni manang ko diti palengke. Inton addanton kawadwada, mangrenta ak tumot iti bukod ko apaglakwan. Nasaya at no kasta, anak ko. Dagiti mo't apo ko yo, agis eskwela da. Ningay Emerson, kumusta mo't kan? Iso ko mati umay ko damagan kan ka. Nasaan nga mina na simsimrak iti trabaho na. Sadya ka mo, no sa dino ti pagaw-awidan na. Ha? Awan ijay balay mi? Awan, nagapuwak ijay, ngam nakalak. Awan mat ditoy. Ay, nagnato ngamin ti pride na.
Di na maiturad nga umay makisarita kanya. Tapara kan kwa na, syaklat ta tinakabasol. No apay akastoy tinagbanagan ti pamilyami. Ay, aniyan ti mapaspasamak iti anak ko. Bayan nyo nanang, tainton makita, ibagak nga agawid. Kan agsubli iti trabaho na. Saan kayo pa ilaka di anak kasagaan na nga agsubli ijay palayo? Nanang, mayatan ti biyag mi nga agiina ditoy. Awan ti pagbutngak amang pasakit kanyak. Ditoy, saan kami nga agbisin? Iso ang maawatan nakuma, nanang. Emerson kanakan. San mo ka din aya kaya't tiagtrabaho? Naka-standby ka malata dito yain. Sayang ti oras mo. Nakasaritak ni nanang mo. Madantanagan para ken ka. Tadi ka matagaw-awi di balayaw. Agsao ka kumatag sarita ta. Saan ka mat nga umulkait? Ibagam no anya ti kayat mo. Kano anya ti adda di ta panunot mo. Masapol amaamuan me no anya ti ka panunutam. Isong agsawa ka kuma. Pumanawak man langin. Ay, Emerson, mabalin ka di nga agsubli ka iti trabaho. Awan ka sukat mo. Ikan ka aging ga iti da ito'y alawas. Masapol nga agpanunot ka. Saan ka madanagan tayo nga atok ti sweldaw? Pimanaw latan. Saan man lang ang nagtagtagari? Uunay kan anak ko. Kaslasaan ka nang nangan iti manunga aldaw. Apay ngamin aya nga itakalang nga nagawid. Napanam ta nakarugrugit ka mata. Manganak! Manau ka! Ay, unay ang tikas ta nga aramid mo, anak ko. Agsubli ka kuma iti trabaho. Swertem ta angkel mo, jebus mo. Unay ka na nako. Apay nga tupak mo na itabaso ni talamisaan. Pumanaw ka dito isang wanak! Kita ka lang nga makita ha, paray. Nga tinapasama king ka. Awan, agiinom tayo kidi. Kahit nagsublin na kita aginam, paray. Awan bibiyang ko kada-kada. Awan mo trabaho, paray. Ang madamot igatang mo iti anak. Amo kayang ti dumiskarte. Oh, di ada kwartak. Ala, agiinom tayo. Ado ti istorya kita. Awanain, idikak mo iti guntaway ni Emerson nga agsublay. Ngam saan na nagpakpakita. Adan sa bali nga inala ka trabahador. Takasapulan mi alupasan di proyekto me. Maawatak day ta, manong. Ay na, talaturturungin nanday jaya tao. Mabutengak no agawid dito'y balay. Tay di na minsan, inala na, jay 2,000 akwartak. Aniya? Umaylaang mangan, di nakmot kasarsarita. Pumanaw adagos, numaala na ti kayat na. Oh, nukas na. Masapol nga ipapulis mong tagnakam. Di mo ipalubos, asaktan na ka nga inana. Adu dagiti parswa nga agtalinaed nga umel kadagiti banag akayat na apagtalikudan. Nangruna kadagiti responsibilidad iti biyag. Bueno papagayam ditan tinagibusan ti maysapay apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Gasa iti biyag. Insurat ni John Eb. Isagsagot kada kayo ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami, itiingkay panang tarabay.